nyame somo for no ni team no aye krado eya log in ewo Facebook, YouTube and a TikTok na follow ye eya fa comments so eya den ebra catch the wood you na catch the wadafo abusuafo de say offer the TV no so to tara one TV na oberechi and na ye ni David be ya adwene ho o se ye koda ye na ye dae ade chi ye no na rade nsa ekuta ye and na obi dae ade chi ye waka dem paso o tebe sore obi so dae ade chi ye ye frena onye so ebi ewu enano pe sabre so obi ebusu ni oda hospital no Sompa FM ke ade ye frere se patient no edi egoni so ni nyina ne se wantimi wajemu sabre anope mo kirema ye teaching hospitals ahodo a hospitals akase ne ketua ahodo polyclinic ahodo no ye twehwil ni na mo ye frere se trogo no a ye sisa nipa egu wabusuani no yare no nyame aso no the other hospital no nyame aso no also yare da ho nyina ketramada wa bodwom mojarity wo mu afronsane yente na Sompa first service sorry na da otumfo nyankopon ase na ono wo edeni ebusua bi bobra enede yo ebusua bi tinisio enede efise eneye fiada se ene fiada so adehye bebre ene okwako yi wo emu ene me no bejira nyankopon asem so na ya de rade nyankopon ase na ye beka David nyom no ohane to bako Psalm 111 ye beka verse 1 and 2 where they da otumfo nyankopon ase munyi Awurade aye o se munyi Awurade aye mede makoma nyina be kamfo Awurade mede makoma nyina be kamfo Awurade atrenefo dwabo ene asafo mu Awurade ne yeye yakese Awurade ne yoye yakese wona eye won fe nyina ahwehwe akire kwa wona eye ne fe nyina ahwehwe de kire hallelujah amen. The Bible says let every living thing praise his holy name and baby bi o hwe ni baby a uti ye fribia bi wa no na da Awurade ase ebi a uti kam a ukwa adwuma ebi a uwa adwuma mu ebi so afe na wasori a usisi uma ho akọ school and afe na wa usisi ho akọ adwuma ebi so ahododo sabre bi wa no na da Awurade ase. Open your mouth. Let God hear your voice this morning. God deserves your voice.
Jesus Christ. Wasidana our fomo. Eya biwano na terade nyankopon ase. David can say, if it had not been the Lord who was on our side, or say senye radina nanka owoye na fa kama Israel enkai ebre nipa ma nipa solitia ye wo bufu nda ejuma mo o bi na solitia wo me say aware no nyoma pii na sori etia wo akwanto no nyoma pii na solitia wo abusua no nyoma pii na solitia wo ko na yeso nyoma pii na solitia wo de solitia obi na wonte ase ebi anya abanya mane ebi anim anku ase no saa nyoma no bi solitia wo nyoma pii na solitia wo ma anso so o ma no da so ti ase anso bi solitia ebi ma no ebi ma ase ebi ma da ne yarefo a oye wo hwea enyeye o de shase na kinkai richira begin to count your blessings. Just open your mouth once again. Be one of you, not danas and danas. My running to win, my running.
the name of Jesus Christ. Born Kwan, Titi, Yeni, Yankupon, and if it's Isaiah chapter 59, verse 2 now. Ose kanensa nyetia se enso ogie na so nyedu se ovantie ye bible na emom ye mfomso na atete ye ne ono nyankopon tem enti mra nipa ma eye mfomso no na amanyankopon etwe ne ho efri nipa ho ema onte nyame ne ofra urade so a urade enye wo so ye nyame asem so Proverbs chapter 11 verse 19 and 21 so na emfa ense erade ho bonifache ene anopai ewie enwumre de otim tenene mu no ekọ enkwam Sompa 93.1Fm twaso na de oti bone mu no enya owuo enti se otete ne mu a okunya nkwa otim ewo wade oye nyina na mre a utobone mu no Bible say unya owu nyama bone no etoto ye verse 21 ose ampara obonefo enibem ose ampara obonefo no enye den enibem na trenefo asefo de obeje won na obi bia oye tren asefo de oso obeje won ye gira so se niyoyenum akomamu adwenemu susuyemu funso bia ya yetie vrade ye ma ye kru ne ye gire no mo ye sra vrade se ne moje hwegu cover no ene hobro ye manato confession time open your mouth and pray wo yeso de Jesus Christ. Nyankopon shira upi. Anopai. Osesa wakuma emufu a ode nam ye epreko adoma henwa nanim. Ebraso se yeti Nyankopon asem na yegina so de bompa.
It's time for the word of God. Sompa first service, yes, Jawo howding in a murade. Na erade peye. Sompa first service, Jawamani in a murade. Na erade peye. And then I no pay a yea and you bray. Ubi utinis you, Ubi usun, a bio high. And no why Sompa FM. Ubi corny na yeso anadwini nyinam wana ene de make culture on say jaya maniani ohaw ni nyinam mawrade na awrade beye odi anan so Job de no. Yes. Job amani hu nyinam oja ni nyinam mawrade Job emra na japade nyinam free sa Job say mekwa koda no na me ya odefo na de chiye no na me naso nya odefo bio 24 hours na Job ajapade nyina frene sa 24 hours na Job man nyina wu ne mata nyina wu aso ne nyina mu no Job se ade ba ko pe na menim se mentimafo no say my redeemers live. Udima for the Tiasio. Amen. Abraham, ni Isaac, ni Jacob, oh Jesus. Ye Yankopa, or Daso Ye Yankopa. Yes. On says son, Oguswa Ye Yamen. Yes. And no be shy obit ye, or so any howling in an essay, Yade et Tieteno. Yare had a mother, Yare had a chrono, my God. Yade a Hannah. Yes. And I did on Yankopo Kai. I want to say, or so on only a yard safo, or sending man tampium, and or desire yard. Jesus. Hey, for no tea, Yare Teto, Wafu, Bunam Nipa, Baby, Janin Murade, na erade peye. Wow, Shaya Utie, Udia Jumasen, Ubi said, the Jumano egu. Obi say na warrior no egu obi so say the man no say My God. and na obi tin ania ente investment a waye nyina sika pudu a odi awura atwuma mu nyoma wakra a aba port nyoma koyi nyina nyoma nyina ye bisi basa and na jani nyina mu mawrade o na erade peye. jani nyina mu mawrade na erade peye. na so bibi ye rade nyankopon yonana obi so se mi nyine o osofo mi nyine o nyame difo mi nyine o kame ye ba man po aka ha dwene me yoba ma ware me nyanwo ye me nyanware ye da ben kura na me ware da ben kura na me wo ba ena wo de na nche Elizabeth o wo de na nche Sarah o na what ya two diana yes we hear nino yarefo no sansani ne suje nino etete na no obofo no come Maria nche no obofo no ka kire Maria me gidi se na Mary kwampo no nim se na bushani Elizabeth no sana amanfo to ne dey o say Maria wabushani Elizabeth de wo frɛ no oboni no when in a posomia, Sompa FM, HSA Nyame, Ayo, or don't for number. Oh, yes. Ain't it Jai, Nina Mumarade, na erade peye. Na erade peye. Obi Shaye, Obi Tie, Obi Manso, Obi Cruso, Wafabia ni ho, Yababia ni ho, Papa ni ho, Mamma ni ho, Yamamoye day. Obidia yankrata sem ebidia sikasem ebidia yejuma sem ebidia waresem obidia soso eye abayamane ne krata sem home office ahodo ofale ne nyoma ne letters ne bills ahodo abekuno so message ni nyina mo mawrade na erade peye. Say leave the word all ni nyina mu jani nyina na mawrade na erade peye. Obi so hwe yo bitie o se adwuma sama ye den adwuma sama aye den onye adwuma bi nye ne service nyina ne go oh Jesus ne cosmate fo nyina anya adwuma eye aso ono de
onye binye Oh. obi said obeye bia enye ye wana ahye no bonya ene de obedie ni de obenom ebi kura se ne dan ka aso obi se ne boss abegu ho ne ma boss abegu ho anso so ohu bebia onfa konya adwuma ni bi kura ye ya bible kan Thessalonica fo ngumanum o se ensa nya adwuma no ma ensa na ni de ja ni nyina mo ma urade Na Awurade peye. waiting na Sompa first service wo Sompa first service anya radio anasa TV program keke na ye program nyame tumi ni nyame aho edie ye bie telephone tum sese ya so oben freno ni sida Sompa first service mo adanse ya obo mo adanse ahodo abofo eti jayo ha oni nyina mo ma urade Na Awurade peye. jayo wa mane ni nyina mo ma urade Na Awurade peye. obi so se wa tobone mu o tenu ho enje obi so se wa to nsanomu obi se wa to lubone no mu ni mana to mu jayo ni nyina mo ma urade Na Awurade peye. urade ode ne saka Saul ewo Damascus kwaso nyame de ne sabe kan Amen. ode ne sabe kan ma no Amen. ode ne sabe kan wa twuma no Amen. ode ne sabe kan wa ware Amen. die tia no pai obi su nyina ne se o se wona waye na papa waye won papa nyina ayina ma wona waye won papa nyina won po na wayi ne na senkunya ene wa ma ne pa ne nsa ye den esifo Sompa ene na mo so wajuma ego wa wade ego enam no so waboafo nyina efri onsa eno bisa se enti pe ye papa na ya na se me ye bone ene ye ena ama ya obi abeto so ama ene otin so obi kura se menya papa bio bible say menya mere papa ye ho na se ya mere papa ye ho ye betwa so aba ewo ne bibire ene jani nyina mu ma urade Na Awurade peye. ene futu sama ene ye begina so e de abom paye no me say God mercy and favor onyankopon ho adom na onyankopon ho mubunu nyame ho mboa Yes. nyame gusu a oboa ne ma wo Yes. nyame gusu a o twetwaje ne ma Oh, Jesus. nyame gusu a o sa ne ma yade Yes, Lord. nyame gusu a o pega ne ma e de won esi mbopamba edwa so o kan First Samuel chapter 2 verse 7 o say Awurade ena ema obidi ye na Awurade ena ema obidi ye o say o ma mobro ni so fufutu Oh, se Jesus. ode ne betena ma bomba edwa so ene nyankopon oma wo sika wate Amen. so no no ma ebidi ye dia ene oma wo ni ye Amen. na wotwe oma wo ni ye Amen. wo so me oma wo ni ye Amen. o se oyimoburu ni firi futu na ode ne se ma bomba edwa so ene yankan Psalm 23 verse 6 and the angels so above by Ampara Ye ni adoye nko. ye ni adoyenko Ene bedi machi. ena bedi mechi Menkwa na nyina. menkwa o say surely goodness and love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. O say ye ni adoye o ena bedi mechi so oka other version King James. goodness and mercy or say goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ye ni adoye ene guso no or say surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And that the ye ni adoye David in the cancer asem no kire enti o say o training nkan kire no ho say ebesi mi ye menya yaresa menya pomode me ma be peja na ma be ko yi amen. Enti nanu nipa ye friend say Job say dia po wani da so say o twa so a
ɛbɛsan afɛfɛ ɛne kyerɛ saa foto sɛm no so kasa Awurade yie ne adɔyɛ ɛne m'akyi ɛne me m'akyi ɛne m'adwuma akyi ɛne m'aware akyi sɛm no adeɛ bi a meyɛ so ministry no Awurade yie ne adɔyɛ m'akyi ɔhye yama fam Nyankopo hyira opi afe na ohwɛ yɛn ɛwɔ Terawan TV ana ohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook utie wɔ radio ɛyɛ Sompa service ɛbra so sɛ yɛ pagya dɛm nyinaa de hyɛ Awurade nsa. It's time to commit the whole day into the hand of God. Prayer number 3. Your bonfire pagya dɛm no ɛde ahyɛ Awurade nsa. Debia your body said done or how near money ɛwɔ dɛm kasa Awurade wasɛm sɛ fire kwan ɛnhyɛ wo nsa na fire ho to so ɛna wobɛyɛ ɛna no pay megyina Psalm 37 verse 5 no so ɛna madi fire ɛne mefi ba menwuma so ɛmɛka akwantuo mɛka akɔne abadie didie ne me nom mema mekunu meyere maboafo madwumayɛfo ɛnɛ dɛn yɛde ho hyɛ wo nsa bia yɛnam bia Awurade boa yɛn kae yɛn ɛnɛ weekend wɔ Yesu dem fie wa no na bɔ mpaeɛ
Jesus Christ. Yankopon Shrau P. God bless you. God bless you. Yankopon Shrau. Say Obompire. Prayer number 4. Prayer number 4. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Yes, Lord. Or say ni hunam eni muja ena enya. Matthew chapter 6 verse 34. Or say debia ye body said dan born Dawson Kedan. Empenyimfo se ade achimbia na yanti asempone a yechiro. Me se na wotwi o ena Sompa FM. Yes, see wo man Ghana. I see mia nipa wuwu kentampon na kwanso nipa ya pon TV ya kusi 20 Kwapong junction ya atapeta kese ne TD baako na mo yi nipa no mugu hospital Kwapong hospital nya sanketwa just adechi biara ye ti asempone o obi mawo obi kunu awira wo semne se osofo obi okaka bia ni masama obeka wo de na kama na wo akwanso na obi de ne sign wrong overtaking sa hodo e wo akwanso Ghana so ya fa na nye isu tuto potholes nipa ni nim no tomu osofo na ne ka dane na owo ene nipa wona obo nipa eyabusua simbofo nyina etutu yenti na yesebom payo enti okai Isaiah chapter 54:17 na o say akudi bi obebo atia ya erinyina na katrema bi obesole atia ya atembo mu obebo no fo ye wonuama bebre eye obonofo na hyehye ene ye wonuama bi wa eye sign jipa enti se wo kan Psalm 41 verse 5 o say atamfo no ka say da benkura na mewu da benkura na ukuru bewu oyire bewu omba bewu da benkura na waboafo bewu se ne be ya omwa. Enemies speak evil of me, when shall he die and his name perish? Kase Ewurade Yesu enano pay any evil agenda, any evil dreams, I break out in the name of Jesus. Your mouth and break it out.
In the name of Jesus Christ, shout, I break out. I break out. Shout, I break out. I break out. Shout, I roll back. I roll back in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. More Facebook, YouTube, Ninja, you know, more type of I break out. I break out. Ninja says Bible says uji tuma, ebeye juma, na one prenswa, juma. Iti kasa mempreso, esai mempreso, amaniya mempreso, accident mempreso, yafone na masono mempreso, yafame ho, yafame maho, yafame juma ho, yafame abuafo, biaso afame ho, menyentum na mebona tani, Yesu. Amen. Amen. Kasa enedai me French out. Me fra tomo. Me fra sunju. Me fra hoto. Fresika. Fra boafo. Yesu demo. Amen. Amen. Wow, show me and uti me. Oh Jesus. Psalm 107 so verse 20 so. Ubibi awo show me and uti me. Awo yade. Yade be hawo. Yade tete wo. Me bompa say jiwayare sa. Amen. Baby be awo show ya uti efubi jiwayare sa. Amen. Ekayade. Amen. Uyade. Amen. Say yade. Amen. Some yade. Amen. Jiwayare sa. Amen. Be healed. Amen. Be healed. Amen. In the name of Jesus. Amen. Baby awo show me awo tie me. Awo juma sem. Aye bisi basa, wajuma sem, aye basa, wajuma egu, and I no pay me bomb payama, dreadful, me bomb payama at the tonfo. Amen. Maybe I would do that. Amen. Maybe I would tone me. Amen. And Radiabasa non toss. Amen. Oh, I am tall. Amen. Also, I am tria. Amen. A cat and men of war. Why? Usika Eshe, Wakabi Abatoso, Radifan Kai, Radifan Kaukano, Radifan Kessica Seminole, Radi Entione, Radino Mubruna de Frat of War, Frat of War, Frat of War, Amen. Wow, we need us was. Oh, Jesus. Wow, what tongue be in your memory and talk? Amen. Wow, cotton, a cotton. Eradima unyanywa mapapa nto. Amen. Unya toswa otonwa yento. Amen. Ya toswa yentua. Amen. Bompa mo obi oya abaye djuma. Oh Jesus. Wana moye obi adjuma. Obi maiso obi kuroso. E bompa se munyani pani madon. Amen. Munyanya nkopani madon. Amen. Ensimu ye. Amen. Obi biara wo hwemia wotiemia wotukwan. Oh Jesus. Me de wakwanto ni hye radensa. Amen. Obusu ani bi tukwan. Me de akwanto ni hye radensa. Amen. Bompa ma driver for me
fre a passenger for mama. Amen. Mamotu kwa nyame mama kwantu masodwe mu. Amen. Simuye enano pay. Amen. Simuye enano pay. Amen. Yesu demo. Amen. Vampire ma moti obi man so obi kuro so. Onyankopon ma munya ni pen ma dom. Amen. Favor from God. Amen. Favor from man. Amen. Seek favor from God. Amen. Seek favor from man. Amen. Bibi o wo bibi a wo te obi man so. Oh Jesus. Juma sem, Ukrata sem, Wawade sem, Usika sem, Erade one Kyle. Amen. The bomb payment Ghana Afarifo, Wamoya Posue Juma, the bomb payment Ghana Kuyafor, the bomb payment investment be a more year. Ewo Kuya Juma and Yamito insurance Yungu so. Amen. Mokopu Yamito insurance Yungu so. Amen. Juma enye ye. Amen. Payment Ubibia and Nedas was son. Ubia onye Juma ye. Erade Mountain Asamode. Amen. Erade Mountain Asamode. Amen. Me fresh bremo aboa for mount. Amen. Destiny helper mount. Amen. Na me adwuma kwa mount. Amen. Ne dey wa wo sika. Oh my God. Obi ani da so se de medi de menom. Nyame awiemu nya ne sakira na. Nyame awato man apai. O nyame omie sika proma. Amen. Omie sika proma. Amen. Mi aboa for proma. Amen. Yesu demo. Amen. Amen 3 times. Amen. 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 Mamo Facebook, YouTube, mon type amen. Amen, sir. Hallelujah. Amen. Shira opi sabre mi bieta telephone atom na obi biara opesa ofre sa oja bibimu ebdi mewrade no na wa frɛ mesra sa ofre a ɛyɛ atwe ho efru radio no ho ana o TV no ho sɛ de bɛya ɛma yɛ feedback nipa efre no dɔso ntu nya kwa wura mu a mesra sɛ obɛbɔ mɔden sɛ obɛboa na yɛatew oneye na mesra MCR monfanto screen enim ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 dia also obetimi afre na ode wo haw no wa mane no ato awrade anim amen for di can praise God. Hello, Udini baby okase fru. Dia na oja mu ba. Me da kwa me kase fru mo bodu ma se. Mi jami sem na ma erade. Me di ma se. Mi jami na mu. Erade wa France na djuma sem. Ne ma djuma sem. Oja ni nyina mu ma erade. Se erade ye na dom. For Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na oja mu ma erade anu pay was Sompa service. Me kase fru kono. E di antema is. Jami na. Eno ni keti. Eno na iduma shewa. Erade wa fra kronom ose ne ma djuma onu ankasa djuma na pomoden oja ni nyina shewa sa erade dom no ene day. Amen. Amen. Jami ba kwanti sem. Ma ware sem. Mi akasa ma ware sem. Ma pomoden ema erade. Jama di nyina mu erade. Mame na ofrefre him mame. Ofrefre him fa. Erade wa fana ne how na Monday na ware sem ne ma ware sem ne djuma oja ni nyina mu erade yema no ye na dom wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na oja mu free offenso asamankuma. Me sisi responder call kan awrade me hiampa ebo. Awrade ne ye yare safo o se o man tampia mu no de sa ye yare wa. Awrade sawa kwa ya de anopai wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na oja mu awrade anopai.
Awurade be bomb paisa baby bi onana wo biara e wo bi man so onyame mobro ni na doye no entono so anope amen Amen. praise God went men nyina so sambra biom praise God hallelujah odini baby okase fro na de na oje mo Awurade was on perfect service papa be me fama mo akome kasa firi bo sorry ni bi jani ba wi fa da mo akwa wo horan ni kata nsem e ma Awurade wakwa mo akose ne ba Winifred a owo obi man so akwantum ne kata sam Awurade kai no no nya na doye amen Amen. praise God hallelujah kentika odini baby chief kufu me kasa firi UK papa mi dai Power de tell me can't I say my pomu dey Awurade ntada me na otwi ni buso bi ni api onye mi sha to be sha pa Awurade wakwa UK man chief kufuo Awurade na koma so ade ena wahwegu Awurade wani mu Awurade ye na dom me fra dance ma bosome na watwe ne afi amen praise God hallelujah odini baby okase fro na de na ma Paulina na me de my testimony me say Awurade ma me nya testimony onhu me mobo onhu me ma ne me nana en mobo Awurade wa fra Paulina so hia dance me gira fidi kese so fra dance ma Paulina wo Yesu demo ye na dom amen praise God hallelujah papa mpaso je say mama akosia kase la dana se ana pele baba akoko che ni jama Awurade ni jama bushia so na Awurade Awurade se ka obi nyansa ye bi se Awurade wa friend ba kwa akotworo ye de show nsa Awurade ye na dom on trending kunim na bushia so me de share Awurade sa ye ho adom amen praise God ma oneso kakra o wenti me anyina so sambra biom praise God hallelujah odini baby okase fro na de na oje mo Awurade o e was some perfect service acha ya frama amina nikase firi ya mwate ende me yarisa na me mbakra tata baba akoso wonu ndubona no me de ni nya jam Awurade amina so hia yarisa Awurade wa yarisa no ntono so wo Yesu demo ye na dom o se ne ma ne baba akoso bonofo ne de sa kano e wo dumbone no Awurade fa unsa kano ne ye na dom amen praise God FM praise God hallelujah odini baby okase fro na de na oje mo Awurade anopai edi na me akutu kwa mo se awya se ya lidawo se ya sa ni se ba mo de mama de mama me na ni na Awurade wa funa so hia ya de sa Awurade ma wa ya de sa dom no ento no so anopai wo Yesu demo ohia bambo ma ne ma ne nana no ya o ma dom wo Yesu demo amen praise God hallelujah papa odini baby okase fro mambo atmeni papa no suntrosu papa me ma djuma semo akontu semo awarisem papa me akasa so ma pomuden Awurade wa France ne ma djuma sem krata sem na pomuden Awurade kai no na ya na dom ena day ne na wotwe ne bosome amen praise God hallelujah odini baby okase fro na de na oje mo Awurade e was so kuya me fefi nkwansa me se Awurade empire bo me sonda na for pipe we fi ni na bu me se Awurade hu mi mobo enyi Awurade adeboni bia eba wafuna so awaso ho dae me bompa yi twa dae no sign dae no me bompa se Awurade hu mobo no onkai wo no wabusua wo Yesu demo amen na wo mo djuma no mo sika sem Awurade nyama wo mo meda wa Awurade ne ma ne ma djuma sem Awurade ye won ma ma dance wo Yesu demo amen praise God hallelujah papa odini baby okase fro na de na oje mo Awurade was on perfect papa ye friend I see am kase free bosole papa me da me so da ye basta ntimi je mo mera oba fia bosore da ye basa ye de Yesu de twa da ye no mu se enko baby free by wo Yesu dem amen praise the Lord hallelujah odini baby okase free me pastor your friend Deborah me kase free awosh Accra
Sompa FM. Me jam me worry send the man Yankupon. Any me juma. And now me pompa say a radi ento adum egu me ba bemaso. Erade was Sompa FM. Ocean Accra. Erade Kain. Or send a worry sem. Or send a ba. Or send a juma sem. Erade and a drum. Namana dance here. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odini baby okasa fru na dia na oja mmerade wa Sompa service. Dana ho kakra na online no twitwa si. Erade kaino ose na dwuma sem na waresem erade dom no ma na dancing with Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Nyabotre mame udini baby okasa free Erade wa funa so yare ose nani erade sanani yade ni peduane yade na mana dance. Amen. Amen. Your father last caller. Praise God. Obama on so kakra udini baby okasa free na dia na oja mo merade. Actually, Meet you, mame. Actually, a man I want to Erade wa fran Accra o se ne mama miensa waresem erade bia ware ponoma won ade bia ya kwasi de erade yifro ye o ma dom na ma o ma dance wa Accra o Yesu demo. Amen. Amen. Mo amon fre nyina mesra se yentime mfa phone course no biom just say you sign it out and say you pick a course no if you say you the bread and ye adwuma ye kwade akofa no nsia kase bono e de abrɛw na e ka bote we wo ho ne say mo pe enefie dai o pe baby akobɔ mpae no wo kuma se no potem hade ene sida worship center ye fiada mpae bo kase no de ye to da ye bobo dance no bi wo TV so no radio no so a wotie no ene eba so anopa no ye nyina ye tie so na ya na mpae bo no na eja no aso obetime atu adwuma mu obetime atu ka bebobi na obeye nhira nyame nhira no ye okese eye Sompa first service eye juada ekosi fiada enti Yesu ya doma next week no de adom ya ye besensia Monday e was Sompa first service so me bompa say we can say enye nhirama me do share Kristo mojem e bi o pese o fe lines ne bia lines ya sign out ubeti na friend line back aka 0557 30 90 and 80 na me bon kai so say watch night be baso a mega watch night. That's right. Next month fear de kai wo jumbo so menumo on the 5th June watch night no bed die 9 p.m. to 4 a.m. ya me shira save the day. Have a good day.